Kunjani mnumzane? Sikhona njani Chisi? Ngiyaphila. Lapho the ngidinga uzidlodlo. Kambe ke kwinokwenzakala abantu ke sebesola ukuthi kathi manje amabandla aphikisayo kuyaliwa ngaphalo mongameli kuthiwe befuna ukumdubula bembulala. Kambe uliqiniso elinganani? Ngizaqala ngokuthi okokulwa vele siyakwazi ukuthi isita siyangena izanu iyazakala ngokungena emabandleni aphikisayo. Ikokala maybe impact yezanu but siyakwazi ukuthi vele isizanu sesigcwele ebantwini abaningi eZimbabwe. Kuthiwa ibandla lakho lapho ukuthi kulabantu abezana abajoyina ibandla. Amabandla wonke nje. Amabandla wonke. Amabandla okaphikisayo. Yes. Kuyingqondo kubulala amabandla aphikisayo. Yebo. Yeah. But lokho kunye okwemasingo le money calendar okwenzakala kuChamisa. Vele ukwenza kwezanu from ama-80s vele siyakwazi ukuthi izanu bebelokhe abafuna ukuphikisa. Ngama-80s you remember ukuthi uNkomo la wakwadutshula was it 82 83. Siyakwazi ukuthi uKombayi badutshulwa bekuZuma. Asikwazi kumbe ngumpopho kumbe kuyini but konke into embi kakhulu ukuthi kuzaba ilizwe bani kathi ukuthi amabizo aphikisayo engavumeleki. Kodwa nxa ukhangela abantu abaningi bathi ukutshala khana awutshengisa ukuthi ngumpopho ngandilitshe. It can be anything but okubi vele ukuthi befuna ukumtshaya. Ukuthi bafuna ukumtshaya kumbe kuyini. Akumelanga sikhangela ukuthi kuyini lilitshe ngumbhobho kurongo. Kunokho ukuthi abantu sebengama experts ama-ballistic experts yikho vele isitha esiyabe sifuna ukuthi ukwenza ukuthi liqalise ukudawutha liqalise ukwenza i-false equivalence ukuthi hayi le mabandleni aphikisayo la kulo msindo kule violence. I-violence is wrong but wrong kakhulu ngeyenziwa i-state enjengeGugurawundi njenge-2008 enjengayona le esiyibonayo ngoba i-state uma ingabophi abantu abayenza i-violence irongo kakhulu. It's culpable yiyo elomlando. So i-state yona kumele ibe yiyo ebaphambili ukuthi ibophe abantu sakubona kumasingo lawana okwathiwa ngabezanu owezikhosi umfana lwana lo Sobhukulwana ngabe sebebotshiwe. Uma kuyistate serious abakabotshwa bazi lokho abadubula uNkomo akukazi wakalithi kuhamba njani. So nezindle umongameli we-alliance ngalesikhathi manje uyamkhuthaza ukuthi ahambe nxa ngomkhuthaza njengomlandeli webandla lelo ngomkhuthaza ukuthi aqhubele phambili ngemisebenzi yakhe ukuvakatshela abantu umbayekele njalo ukhaya bafuna umbulala. Hayi vele ukubusa ezombusazwe vele eAfrika lapha vele kwenziwa inkani. Kumele aqhubeke ayenze must understand i-environment vele esikiyo abe lesibindi. Uma uligwala eAfrika lapha ungaze ke kuphume because abadala laba sebagcila so ukuthi baze balempande so kumele kusebenzwe kanzima ukuthi baphume ukuthi kuphume impande leziyana ngoba zinengi. Singahlala si5 umunye wangikhona vele wabe state. So manje kambe ama-elections la azabe uthola ufuna enziwe kumbe wona sifuna adlulisele phambili. Ama-election ayenziwe vele. Njalo kuzathi itheli liqiliwe futhi. Ingakhuthaza wonke umuntu kuhamba ayevota kule margin esingayifika i-rigging ayisakwaniseki. Abantu bangaphuma ngobuningi njengoba esakubona eZambia esikubona kwamanye amazwe. Kabangasarigeki. I-rigging le-ceiling abantu bangaphuma bebaningi bayevota. You can't stop ilokozeni i-idea isikhathi sayo sesifikile. Azokho. No siyabonga ke umuzi wena webandla usekela ibandla eliphila.